Sithanda ukubingelelana sonke umhlaba wonke jikelele, sibingelelana samukelana kusifundo sethu sesitshiyagalolunye. Samukelana kulosona lesi sifundo, sibonga umlimo obesigcinile kuze kufike sona lesi sikhathi sifunda staticha ngezobunceko obuthembekileyo. Namhlanje sifuna ukuthi sike sikhangele indaba yomhawu, ubugovu, umhobholo, ukuhaga. Yikho sizakukhangela namhlanje ukuthi qaphela umhawu. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngizakunikeza ithuba leli kulaba engilabo esincedisanayo kusifundo sona lese ukubana baziveze. Ngiyalibingelela bathandekayo. Siloke siphakathi kwezifundo zethu ukuphatha umsebenzi wenkosi ize ifike. Asibusiseke kulesifundo salamhlanje siphathiseke kuso bathandekayo ukuze sibe lokuphila ongela kuphela. Okhulumayo ngumfundisi uG Mlilo. Ngiyalibingelela mahlabezulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga njalo elinye ithuba lokuzofunda ilizwi likaNkulunkulu. Siyamukelana, sifisa ukuthi uThixo sengathanga selapha ngelizwi lakhe esonweni, silungela ukuza kwakhe kwesibili. Okhulumayo nguMsisi Siboneni Mhlanga. Sizaqala sibe lomthandazo singakangeni esifundweni sethu, kasikhuleke nini. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siza phambi kobuso bakho sizehlisa, kufanele kuphakame wena ngoba ungcwele. Nanti ilizwi elifanele lifundwe labiwe, sicela ubukhona bukamoya oyingcwele. Sicela usambulele imfihlakalo ilizwi lakho, sicela lelaphe thina, lelaphe laye wonke umuntu ozasizwa sona lesi sifundo. Sonke bese silungela ukuthi ubuye uzosithatha. NgoJesu siyabonga, amen. Amen. Sithanda ukubonga umlimo olokhe sisebenza esincedisa kuzifundo zona lezi. Thina ngapha siyabusiseka kakhulu. Siyelapheka, sesizwa sisiba ngcono viki ngeviki. Sihlobo ezithandekayo, sizathi sike sikhangele indaba yomhawu, ubugovu. Indaba leyi iyakhathaza kakhulu ngoba awunanzeleleki umhawu, ayisonto ephumela ngaphandle, awenziwa umhawu, sibona ngempumela zawo. Zonke ezinye izono ungazenza, ungafeba, ungatshontsha, kodwa umhawu usukela enhlizweni. Sizake sikhangele lapha indinyana yethu okwaziwa ngekhanda, uLuka ngo-12 ivesi ngo-15. Sacela uMrs Mhlanga sibalele. Verse ngo-15, wasesithi kubo, qaphelani, limukani yonke imihlobo yobuhaga. Isiqokoqela sempilo yomuntu kasikho ebunengini benotho yakhe. Hey, indaba emnandi leyo yazathinta. Litshoni ibala leli elithi ubuhwaba, ubugovu noma umhobholo. Litshoni kanti ngumuntu onjani okuthiwa lesi isihwaba kumbe ngumuntu olomhobholo? Kuya kungumuntu onjani? Ngumuntu ofuna ukubuthelela yonke okay, noma ingayisiyo yakhe. Nxa ekubona wena lokho ukuthi ngalokho ngokwami. Okay. Nxa ule noma kuyini ufisa ukuthi yonke into ibe ngeyakhe, ngumuntu onjalo nalo. Yes. Sihlanganisa le memory text sitholani lapha eMaphosa Mrs Mhlanga. Kuyini esikutholayo ngobugovu? Singakuchasisa njengani? Ubugovu nxa ngikhangela memory text, nxa isithi qaphela, iphinde ithi limuka. Kuthi ukuthi kule ngozi ithize njengoba usukulethile ukuthi into yakhona ingani ifihlakele, ingaphakathi. Nxa singayinanzelelanga singafa isibulale. So umuntu oligovu njengoba umfundisi sethintile, umuntu ongasuthisekiyo ngezinto alazo, umuntu owalefuna more, owalefuna ukuthi ngalokhuyana ngokwami, ngalokhu kunje, ngalokhu ngilakho, lanxa izinto elazo Maforo, uyabefisa ukuthi ngawuba lokunye okungezeleyo okuningi. So uswela
ukusuthiseka enhlizweni. All right. Maphosa. Ngikhangela uphathi 2 lapha uthi yena ubunengi bezinto akumsilisa umuntu. So nxa uligovu uyabulokhu sithi kuyaba kunengi but kakuzi kuba kunengi. Ngoba izinto lezi esizifuna zibe ziningi zitemporary. Sasiyavuka umuntu wanefile engelazo lezo zinto. So okungasincedisa lapha yikuthi kumele sikuxwaye sikuqaphele ukuze sifinyelele embusweni kaBaba. Ngendlela ungathandi kubuthela izinto yonke into yakho. Impilo kayakhiwa ngobuningi bezinto. Kodwa yakhiwa ukuthi usuthiseke yilokhu olakho. Beautiful. Indaba yomhawu uyabona mbona izulu layibona yayithatha serious ibili ungakhangela emthethweni eli10 uzakhuze uJehova uthi ungahawukeli ungancwaneli impahla kamakhelwane ungancwaneli umkamakhelwane indaba eserious ungabala uKorinte kwakuqala ngo6 verse ngo9 uPauli uhlanganisa ubuhwabalani yiziphi ezinye izona azihlanganisa akumba azilinganisa ngazo Mrs Mhlanga ukubalise kanye lobusela lokudakwa lokuthanda umhlaba lokukhonza izithombe. Yes. So umuntu olomhawu ufana nomuntu onjani okhonza izithombe angithi phela yikho sinanzelela ubana yisono esikhulu yisono esisungula izono zonke. Kuleli viki sizakhangela ububi bomhawu ubugovu sidinge esingakwenza ukuthi singawunqoba njani asikukuchiya nje kulenga sesiveze ububi wobugovu lowo ake nisikhangele lapha ukusungulwa kumbe ukuqala kwesono ukungena kwesono ukuthi imbangela yakhona kuyini sicela usivulele lapha uIsaya ngo14 ivesi ngo12 usiya ku14 ifunda kanje yeka ukuwa kwakho uvela ezulwini wena nkanyezi yekuseni ndodana yokusa uphoselwe phansi emhlabeni wena owake wehlisela izizwe phansi wathi enhlizweni yakho ngizakwenyukela ezulwini ngizaphakamisela isihlalo sami sobukhosi ngaphezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngizahlala ebukhosini phezu kwentaba yombuthano ezinqongweni zentaba engcwele ngizakwenyukela ngaphezulu kwezinqongo zamayezi ngizazenza njengophezu konke. Fundisa Mlilo kule ndatshana la kuthiwa iyakixoxe nje indaba le kuthiwa kwakuphekwa lapha umhawu lelitshe kwabhoyilwa kwaxhwathiswa kuthiwa lathi siyatshona ilanga ilitshe lalivuthiwe kodwa umhawu unganjani ungavuthwanga right kuvese sisibalile la kuyini okuyimbangela kwesono kuqalisela ngapi kuzo zonke izinto zonke izono esizibonayo yes isisusa umthombo umkantsho wesono umhawu right uphuma ngapi enhlizweni yiko nxa ukhangela kwela lincwadi esanibona sifunde ngayo uthola yonke impawu ukuthi ngiza kodwa konke akufisayo uLucifer ufisa into engasiyo yakhe ukuthi ibe njani ibe ngeyakhe sisukela lokho osuke kukho laphana ngalomhawu usumenze wawa all right usumenze waphoselwa phansi okay kulani verse 10 esifunde ngayo kuKorinte ize kuveze soba lokuthi ngenxa yomhawu ubalele abantu abangasoze bayebona umbuso wezulu abantu abangamagovu abalom yes abamahaka Mhlanga kusukele siyabonga mfundisi Mlilo kuthiwa enhlizweni yakhe ngoba nobona inhliziyo phela kuyavuma ukuthi khona sinjenje awula muntu obona inhliziyo yomunye kwathi ukuthi unjalo ingozi yomhawu ule problem ule sono somhawu at least isela siyabisibona leyo ufuna ukuncediswa lesela kuthiwa wathi enhlizweni kabani kuyini ongasabela okutholile kuvesi le engutholayo ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa ofunda inhliziyo zabantu mina ngiyakukholwa ukuthi ezulwini mhlawumbe ngathola ukuthi izidalwa zonke
zazicabanga ukuthi kuhlalisekile ngoba kungaka actwa out but uNkulunkulu wahle wayibona into imila kuLucifer yikho sithi wena enhlizweni yakho wathi ngibe sengigcizeya lokho umfundisi akulethile ukuthi nxa isithi ngumkantsho ngumthombo ngumama wazo zonke izono sithi ukuthini ngimayiniki izibonelo ukuthi umhawu yiwo ozala ubuthakathi yes ngingahawukela ukuthi italenta lakho kulomunye esindebeleni okwahlayo libele indaba yokuthi hayi isiphiwo sami ngesami lobo ungaze umbulale angeke usithathe so okunye ubugovu kumbe ukuhawukela ubuhaga buletha inzondo buletha ukubulala kuletha so yikho kubuya khona izinto zonke yikho sisithi kuyilo idamu kuyiwumthombo wakhona yikho uNkulunkulu esithi kufanele siqaphele asikhangele ngamafitshane khona apha ngevesi lana ukuthi akutsho ugcwalisa kangakanani number 1 uthi ukhanya ukuthi kasuthiseki ngesikhundla kanjani asiphiwe number 2 ufuna ukuhlonitshwa okwaphezulu wonke number 3 ufuna ukuphakama kulokuba aphakamiswe kulokuba aphakamise umdali wafuna inkazimulo iglory inkazimulo yengiyo ekaJesu kuphela ikho khona kwakutshoyo thank you yes ukulethe kwacaca maphosi la namhlanje uhlupho lo ukuthi size sulunqobe yikuthi asizwisiseni ukuthi sadalwa so njengezidalwa kumele sikhonze uThixo umina afe ukuze sikhule kwasekukholweni kakhulu angithi phela so indaba leyi umthombo njoba selichilo kusasezulwini khona ngale kuthiwa indawo yayiphelele kwase kumila kuye sasithi thina ukuziphakamisa yikho kwasungulayo kodwa esikufunda namhlanje kuqalisa kumhawu ubugovu wasefisa yenzelwe konke kuthiwa kwakuyingilosi yayiqhakathekile ehlonitshwe kakhulu wasefisa kwakungaphezulu and efuna ukuthi mina ngiza kuzimela ngibe phezulu kuka Jehova ake nisikhangele lapha uEfeso 5 ivesi 5 loKolose 3 ivesi 5 ngokunye kwakhona esesike saxoxa ngakho ukubana umhawu ufaniswa laziphi futhi ezinye izono esizinanzelelayo amavesi la ayakuletha usofikile mhlobo yes uEfeso 5 ivesi 5 ithi ngoba kuliqiniso ukuthi akula muntu oyisixhwali longcolileyo loba oyisihwaba umuntu onjalo ukhonza izithombe olelifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu then uKolose 3 verse 5 ifunda kanje ithi ngakho kubulaleni konke okungokwemvelo yenu yasemhlabeni ukuxhwala kobufebe ukungcola inkanuko izifiso ezimbi kanye lobuhwaba okuyikukhonza izithombe lewena indaba kufaniswe ngani lokukhonza izithombe isiphetho sakhona uthi yikuyini yikufa angithi phela yes ubufebe ukungcola ukukhonza izithombe kufaniswe lo mhawu kuyahambelana kodwa konke lokhu kuzalwa yikuyini umhawu ake nisikhangele uyakhumbula uSecond Samuel laphana kuyi11 yasayi kuyibala leyi indaba kaDavida liyakhumbula ehawukele waqala ngokwenza njani umkabani umka Uriya uzabuza ukuthi wayehamba phezulu wabuza wathi kanti lo ngubani bamtshela ukuthi ngumkabani futhi ka Uriya wathi limlethe andiyakunanzelela yiziphi ezinye izono ezalandelayo wabulala waqamba amanga yes wafeba ayinto yabona waqamba amanga wabulala konke kuzalelwe ngaphi isihlobo esithandekayo ekuhawukeleni angithi phela right uPaul uyakuveza akuqinise ukuthi aphinda kabili indaba yona le yomhawu ungakhangela la uTimothy wakuqala ngo6 ivesi ngo6 lo7 kusincedisa njani sibala livesi ukuba sivikeleke kulo umoya wobugovu ivesi le isincedisa njani sibalela uTimothy oqala ngo6 ivesi ngo6 kusiya ku7 ithi kodwa ke ukulalela uNkulunkulu
ngokusuthiseka kuyinzuzo enkulu ngoba akulalutho esalulethayo emhlabeni njalo akulalutho esingasuka lalo kuwo. Maphosa utholani lapha yikuphi okungasincedisa? Okuvezwa lapha ukuthi angibuyanga lalutho emhlabeni. Right. Ngizabuyela ngingelalutho 6 feet. Yes. Okusihlupha lapha kuthi into engendaba yokubuthelela, ufuna ukubuthelela but nxa ususifa inotho yakho bayasala beyilwela. Right. So I challenge engathi sichiyelane lapha njengabalaleli yikuthi asizwisise nini ukuthi umthombo wezono zonke ngumhawu. But umthombo wegazi nguJesu. So singadinga umthombo wegazi ozasisilisa ezonweni oyiprotector mbo oyisivikelo nguJesu. All right. Uyazi kulento engiyifundileyo lapha nxa umpostoli Paul ekhuluma ngokuthi umhawu ufanana lokukhonza izithombe. Ngicabange ngetemptation yesithathu uJesu ayiphiwayo ukuthi yayi-temptation yokuwa phansi akhonze. Kodwa yokumluwa eyokumkhanga ukuthi kakhonze ngoba nzakupha lokho. Ngithe ngifunda elinye ibhuku iCounsels and Stewardship ibikhuluma ngokuthi nxa sifuna izinto lezi ezemhlabeni lezo sathana ezithembisa ukuzipha uJesu in a way siyabe sikhothama siyabe sikhonza sinika usathane udumo nxa kuyikuthi ngoba yena okwakha kufunayo ukuthi inhliziyo zethu azithumbe ngenzuzo la ngenkanuko zomhlaba. Yikho engikufundileyo nxa umpostoli Paul ekhuluma ngokukhonza. Yebo. Umbuzo njalo phezulu kwalokhwana umbuzo njalo uthena singancediswa njani ukubana sivikeleke kulo umoya obugovu na. Ivesi ayibalileyo la ilezinto ezimbalwa ithi yebo ukukhonza uNkulunkulu leli lamithi ukukhonza leli lakhe lithi ukulalela uNkulunkulu. Yebo ukukhonza uNkulunkulu kuyinzuzo ukuzuvikeleke. Ingqondo zakho kaze kubani kuNkulunkulu ukhonze yena yedwa. Usathane wayedinga ukuthi uJesu ahlanganele anti wayevile edinga ukukhonzwa ezulwini ikukwa kwakhe. Okwesibili thena uma kukhona ukwaneliswa ukhulume ngakho Maphosa kumele ngisuthiseke nganeliswe yilokhu engilakho. Uhlupho olukhulu ukuthi ngazuza lokhu sengifuna ukuthi ngakubili ngakuthathu kangangisuthi kumele ngisuthiswe lokhu. Uthana uMaphosa ukuchilo lokho ngeke ngaphambili ngakho ukuthi kasizanga lalutho emhlabeni. Hayi uJehova ukuvuma futhi khonokho. Asifundeni balaleli lababukeli ukusuthiseka. Mhlanga sike sathi sixoxa wakuletha kwabasobala ukuthi uyasuka umuntu elele lekhosikazi lakhe aphume engutsheni ayedinga omunye emjiya khona ngoba engasuthiseki ekhona. So asikuqapheleni ngumhawu sohawukela lwana okamakhelwane ikhona lokho esikuthola kuDavid. Kuthiwa uDavid uNathan uzambuza uthi nxa kade ungeneli ngabe ubuze kimi ngakwenelisa hathi ukuthi uhawukele omunye. Inhliziyo yethu Maforo uJeremiah uyavuma ukuthi inhliziyo yomuntu iyakhohlisa i-desperately wicked. Inhliziyo izitshela ukuthi ngangale kwefence the grass is green. Yakubona uhlala ubone ngani omunye ungcono. uDavida wayelabo amakhosikazi amangaki. Abaningi. Yikho Nathan efike sithi lo wayenothile lo mhlambi kodwa wathatha lo obevele elani elesifuye esisodwa. So indaba yokuthi inhliziyo yomuntu naturally ayisuthise icabanga ukuthi lokho kungcono lokho ngani abala lokho. So yikho umlimo kufanele ukuthi aselaphe khona. Ake nisinanzelele lapha. Sikhangele indaba eka Akhani. uAkhani sithola lapha ake sikhanye ungakhanya uJoshua ngo5 ivesi ngo1 uIsrayeli wayebusiswe kakhulu nguJehova ongasibalela leyo lezi zizwe zithuthumela zisesaba ngalokho Jehova ayekwenzile. Kwathi amakhosi ama-Amori ayebusa intshonalanga yeJordan lamakhosi wonke amaKhenani ayebusa ezigcawini ezisekelana lomkhumbi lolwandle esizwa ukuthi uJehova wayomise kanjani iJordan phambi kwabako-Israyeli baze bachapha
izinhliziyo zawo zathuthumela aswela izibindi zokumelana labako-Israyeli. U-Akhani esikhuluma ngaye wayekhona wachapha wadla imana wabona izimanga lezimangaliso ibona uJehova ethungamela kuthiwa amakhosi ezizwe ezaziqaqele uIsrael khona pha bathuthumela bebona amandla kaJehova la ekwenzile bafika eJericho bagombolozela iJericho umduli wadilika kuculwa babona amandla kaJehova nangu Akhani singaya kuJoshua chapter 7 uAkhani ekwenzelwe konke lokho sifundani ngo-Israel ekungeneni kwakhe elizweni leKhenani ukuchapha kweJordani elesabekayo ngaleso isikhathi lithwele izigodo kodwa bahamba emhlabathini owomileyo izizwe zamkhanyela njani uIsrael kuyini esikutholayo khona lapha yes ivesi esiyifundileyo ithe izizwe zonke zathuthumela zaswela isibindi zokumelana labako-Israyeli ngoba uNkulunkulu lokho ayekwenzile kwakuveza ukuthi kakho ngama phambi kwalesi sizwe. Yes. Asikhangela uJoshua 7 ngemiduli singabala nje uvesi ngu1 weqe siye la sekucineni lapha u8 kodwa abako-Israyeli bephula umthetho phezu kokugcinwa kwezimpahla ezahlukaniselwe uJehova. U-Akhani indodana kaKhami indodana kaZimiri indodana kaZera owesizwana sakoJuda wathatha ezinye zakhona ngakho ulaka lukaJehova lwavutha kwabako-Israyeli. Khangela u8 lo9 uverse 8 lo9 wathi maye Jehova kuyini engingakutsho njengoba uIsrayeli esebhuqwe izitha zakhe amaKhenani labanye abantu belizwe bazakuzwa ngalokho bese besihanqa besule igama lethu emhlabeni pho kuyini ozakwenzela igama lakho elikhulu kangaka na. Ukufinqa indaba le singayabala uJoshua 7 verse 1 siya khona le kule uzathola ukuthi uAkhani wathi sebethumbile sebefikile eJericho lapha umlimo wayethe bangathathi lutho angithi phela konke iJericho yayingokwechumi kukaJehova kwakungama first fruits kaJehova ingcebo yonke ababezayithatha yayimele ithathwe iyesiwe etempelini likaJehova kodwa nango Akhani sethathani ilembo eleBhabhiloni alihawukelayo angithi kuthiwa besuka lapho uIsrayeli wayanqotshwa empini sihlangana lapha lo Joshua esekhala ebuza kuJehova uthi kanti kuhambe njani uJehova wamtshela wathi uhlupho lusekamu likaIsrayeli kukhona okwenzakelele ikhumbule sikhuluma ngani ngomhawu nansi imiduli yeJericho esabekayo iyadilika ngokuphendula imthandazo kaJoshua kwenzakalani emva kokunqoba okukhulu okungaka kumele sifundeni kule indaba ekuJoshua 7 yona le ngichazayo kuyini esikufundayo silobe sithandekayo esikufundayo indaba yomhawu kade sesikhangela ke umhawu esikuvezelwa yilokho kwenzwa ngoAkhani alright ukuthi uverse 5 uchapter 5 verse 1 ukwenze kwabasobala ukuthi isehlakalo sokuchapha uJordani sabethusa sabenza bathuthumela kodwa ukungalandeli lokungalaleli intando kaNkulunkulu okwenzwa ngoAkhani kwenza uIsrael wadelelwa okuyukuthi sinje singamaKristu singalidelelisa igama likaNkulunkulu ngendlela esiziphatha ngayo wathi ngitshela abanye mina ngifundayo mfundisi ukuthi ukulalela uNkulunkulu kule protection anti safunda ngebilateral covenant ukuthi uNkulunkulu uthi nxa lisenza kanje mina ngizalenzela kanje so uNkulunkulu wayesilwa izimpi elwela uIsrayeli ibizo lakhe liphakama
uIsrael emlalela kodwa ngesizathu sika Akhani mina ngibona iglory kaNkuluNkulu kumbe ubukhona bukaNkuluNkulu kumbe iprotection kaNkuluNkulu isuka yikho banqotshwa yiayi ungayifundi ayi kuthiwa kwakulilizwe elincane yikho uJoshua esehle ekhala lapho ukuthi kambe izizwe lezi kuthi uthi zonke ziyahle zibuye zisibhuqe singabi so ngilesifunde ngisitholayo ukuthi ukungayilalela intando kaMlimi kusifake engozini ukuthi isitha kuthi ukuthi singazibhuqela uyazi ngifunda ukuthi uAkhani kuthiwe ayisuye yedwa oyabuya lesilver legolide hayi babe banengi ngoba uverse 20 uverse 19 uthi sonke isilver legolide lezinto zonke ezenziwe ngethusi la ngensimbi ezingcwele ziletheni kuJehova ngakho kumele zifakwe esiphaleni sakhe sengcebo so uAkhani ayisuye yedwa ayithwele igolide lesilver babe banengi kodwa babe kuthwalele babe kuthwalele uNkulunkulu uAkhani inhliziyo ubugovo babungaphakathi kwasokubumila kuyo ukuthi azigodlele okungokaNkulunkulu ungayifundisa yaphambili kuthiwa wahle wafihla ngaphansi kwetende kanye lengubo leyo obukhuluma ngayo so isono sika Akhani ayisikho kuza legolide lesi yikuzithathela lokho okungokaNkulunkulu okuwodwa uqalisele khona phana isono lesi sika Akhani salimaza kangakanani igama lenkosi sibona sokunqotshwa kwafa abantu abangaki lapha 36,000 angithi phela abantu sebesifa akade bengamilanga bafe bese Jericho akulamuntu owafayo bayinqoba iJericho so kuyini okunye sikutholayo maforo so ngezinye indlela lapha maforo uthi wena singadelela impi kaSathane siyanqotshwa so kuqhakathekile ukuthi konke sikwenzayo siguqe ngemthandazo yekelani sike sathi sixoxa lapha ngalethi illustration ukuthi nxa kuyikuthi maforo nguwe olecala antu Akhani was in the camp kumele wena uzidraw back sesathatha izitiki zementshisa sathi ziyabe zilayinile kodwa ezinye izitiki zingabuyela emuva kungayenza ukuthi kungalumathi umlilo ube mnengi so Akhani walumathisa umlilo waba mnengi phakathi kwekamla kwaIsrael yikho banqotshwa so kungasenza lathi singanqotshwa yikuthi mina engizaziyo ngoba isono sika Akhani sasingabonakali ukwakuthi yeza lapha ukuthi ubugovu kabubonakali hey madoda okunye ekusenza sidelelise ibandla khathesi mfundisi Mlilo kuyini funa uyazi kulezi zinto ezincane uzoyifiza ikwani uzwe hayi lokho nale muli yami siyayifuna imali kahle ngizincede ukuze abantu abami bangalambi bangaxotshe esikolweni uJehova uyazwisisa yazi statement ezinjona ngisizwa uzwe hayi uJehova uyazwisisa sihlobo uJehova uhleli vele ezwisisa akaqali ngesimo sakho ukuzwisisa singazinceda njani kulumkhuhlane wokuzikhohlisa wokuthatha ngokusebenzisa okungakaNkulunkulu okuyabe kungokaNkulunkulu kuyini okunye sikwenzayo into ezincane esicina sidelela sicina sisidla lokukaJehova yokubuyela ku 1 Corinthians 6 verse 6 lo 7 alright osikhuthazayo ukuthi akuyibale njalo okay esayibala khonapho sikwazi ukuthi yena konke lokhu kuphuma ngapi ebugovini ayithi ya aqala ibali 1 Corinthians 6 verse 6 lo 7 1 Corinthians 6 iverse 6 lo 7 ithi kodwa esikhundleni salokho omunye umzalwane uya emthethwandaba Timothy uthi suthiseka ngalokho njani bayithi ola sibe kwazi ukuthi asizanga silalutho yes ngeyindlela ongasilamulela ikusuthiseka lokho esinjani esilakho okwesibili asimthembeni uNkulunkulu ususelela khonokho okuncane okuzuzileyo kumele ebhadala irent kumele umntana aye esikolo kodwa nxa kulokukaNkulunkulu ubuyisela okaNkulunkulu ungahawukeli into kaNkulunkulu uyibisela injona injalo ubusuthembela kuye usubuyela futhi kuMateyu 6 verse 33 funani kuqala umbuso kaJehova lo njani lokulunga kwakhe into eqhakathekile ikufaka uNkulunkulu abe ngokuqala kuzo zonke izinto sizakwelapheka umhobholo kalokho zenini kaThangubani lo Akhani yes mhlobo ake usithintele lapha siyabonga mfundisi Mlilo kulomahluko bani maphosa lawe lapha
phakathi kokufisa into ethize ngenhliziyo yakho yonke lokuba lomhawu kwemahluko yes mina ngizwisisa ukuthi ukufisa kakukubi yes ukufisa kuyinto enhle yikho sizwa even umpostoli Paul nxa esithi kukhona ofisayo ukuba ngumdala webandla ofisa into enhle ukufisa khona kuzimele kodwa bese ngisithi umhawu kumbe ubugovu bungena ikakhulu usuqathanisa lomunye umuntu ukuthi ngabe umntwana nami uyapasa njengo nxa kungasayenzakalanga inhliziyo isisithini kulabana kumbe ngalami ngiyathungamela njengo angazi mbone ngani iyodwa ukufi idesire iyodwa izimele yodwa ayimbi kodwa ibambi nxa isiqathanisa ukuthi ngabe kunjengokukabani njengoba uLucifer sithi njengo phezulu konke njengo so yikho eba yingozi khona ngoba usuza kwenza ulunye ulutho ukuze yes ngikhumbula oHabi lo Jezebel bafisa inotho kalokhoza bazewa yes base bekhawukela babe ngamakhosi angithi phela babe ngathola iloba uphi umhlabathi kodwa base befisa akuphelanga bahawukela rather bahawukela base bethatha ngiyakundaba yokubulala uthi ungabona ukuthi awungeke wakuthola uzobulala sokuthakathwa ubuthakathi bonke lo mona lana kusukela khona lapho sihlobo esithandekayo yes okungasincedisa ukuthi sifundisane sifunde ngitsho labantwana bethu yikuthi sibafundise ukuthi basebenze gadalala ukuze baphumelele ngoba ekugcineni umhawu ungabalawo uyagcina usubulala kodwa ungasebenza gadalala njengesigqili uyaphumelela empilweni yakho alright ngizafuna sincedisane la sike sikhangele omunye oseBhayibhelini la uJudas yeah ungakanyela uJohn ngo12 ivesi ngu1 usiya ku8 usiya ku8 uJudas kuthiwa ngomunye wabafundi abali12 abahamba loJesu balala loJesu badla loJesu for 3.5 years umdali belaye you know baba lobudlelwano laye kodwa kukhona okwakukhathaza uJudas sitholani lapha akusibalele uvesi ngu1 weqe ukhangele sefika ku8 kwase kuselezi insuku eziyisithupha ukuthi kufike iPhasika uJesu wafika eBethani lapho kwakuhlala khona uLazaro owayevuswe nguJesu ekufeni kwaphekwa ukudla kwakusihlwa uhlonitshwa yena uJesu uMartha nguye owayedidizela uLazaro ehlezi labanye etafuleni loJesu uvesi ngiyifunde yonke 6 to 8 yes okay wathi ngiqale ku4 kodwa omunye wabafundi bakhe uJudas Iscariot owayezamnikela muva wasola wathi kungani amakhala engathengiswanga imali yaphiwa abampofu intengo yawo ibinganela umholo womnyaka wonke akutshongo lokho ngoba ebanakekela abampofu kodwa ngoba elisela njengomgcini sikhwama wayandise ukuzisiza ngalokho okwakufakwa phakathi kwaso uJesu waphendula wathi myekele kakuqondwe ukuthi amakhala awabekele usuku lokungcwatshwa kwami right lizahlala lilabo abampofu phakathi kwenu kodwa mina kaliyikuhlala lilami alright indaba isijwayeleyo uMaria uyathulula amakha kuJesu kuthiwa kwakungamakha ayewasebe kufana leholo lomnyaka wonke yiwachitha kuJesu uJudas ekhuluma inkulumo yakhe ukuthi hayi kudlalisiwe lapha ngabe ukhanjiswa kwampofu iBhayibheli licaca ukuthi wayengakutsho lokho ngoba ebanakekela kodwa ngoba wayelisela sifundani ngecharacter kaJudas lakithi ukuthi kwesinye isikhathi siyasola okabe kukuhle okwenziwayo umnikelo omunye othize omnyaka wonke kuthiwa isuka khona apho uJudas wahle wayanikela uJesu waqalisa ukuceba ukunikela uJesu nge30 kakhulu sifundani kuyini esingakudobha ucharacter kaJudas nambona inhliziyo embi inhliziyo embi engabongiyo alright yes uzondela ukuthi yini indaba
enike uJesu uthi ngayimi kubongwe lokho ngayimi ngizokho inhliziyo embi naleyo nhliziyo embi ivili lokubulala yikho siyamthengisa uJesu iyafana lenhliziyo yenkosi uSawuli. All right, yes. Nampa abantu phela sebehaya uDavid. Yes. So kumcaphula ngayimi indaba le ithi ngambani ngayimi usechumayele umzalwane ngokuthola wonke abantu bathinteka inhliziyo yami sisibabuhlungu ngayimi yes chumayeleyo usezuze lokho akhona wazuza wapasa umntwana ngangabami uzumzondele ukuthi ngangabami asilonto elohlupho kodwa usufika emoyeni okumzondela lapha ahamba khona uchela amakhanda uzenza uthi ngangabakho kungasuye ngabe yimi ndomtshado ostable noto wakhe uzumfisela ukufa ngizutsho njalo khonokho kanye yindlela futhi zomhawu uJehova thena lezi zindlela ziyakwenza ukuthi umuntu onjalo engayikubona umbuso wezulu. Hey madoda ezimaforo indaba kaJudas ngizwisisa futhi ngale indlela abafundi bakaJesu bonke babelezimilo ezithene futhi isono babelaso kunjani abafundi uJohane loJames babelolaka olwesandla uPeter wayeziphakamisa ezithemba eyiloko kodwa umahluko manje uJudas kuthiwa inhliziyo yakhe wayithanda imali kakhulu ukuthi ivesi 10 wayezholisa lizwi wayezisiza esikhwame kuthiwa babesithi bengaye emsebenzini ayithathe ngapha esikhwameni sebandla ayifake ngapha kwesakhethi nisebenzile isiqongo lokujula kokuthanda imali uJudas ayelakho but uJudas ukuthintile uveza lapho ukuthi wayehleze enyaweni zikaJesu ubukela izinto zonke ubona abalamadimoni bekhululwa yonke into isenzakala kodwa yena ke latshwanga ubona ukuthi uJohane welatshwa ngoba nxa esebhala oPeter belatshwa bavuma uthando lukaJesu lwabakhulula but uJudas waswela self surrender ukuzidela kuJesu ukuzinikela ukuthi uJesu kame lapha amkhulule esonweni yikho okwamhlupha yikho sikudingayo sonke ukuzinikela ukusurrender konke Maphosa kambe wena lami sesithole ithuba sihlala sisebandleni sifunda insuku zonke isenzo sika Judas sifundisana kuyavuma yini ukuthi uhleli ugijime uphithizele ngomsebenzi wezulu kodwa ungaphendukanga ngoba uJesu kuthiwa uJudas wahamba la wayekhipha amadimoni wayeselapha esachumayela mission of the 70 the 12 wayekhona la kodwa engaphendukanga kuyavuma anti lapha sithola abafundi bangu12 kodwa phakathi kwabangu12 sithola kulo Judas yekelani ngithi sisebandleni sisibona ngathi sile security ngenxa yokuthi sisebandleni but ebandleni usungezwe enye case ukuthi ubani ubulela umuntu esebandleni so akusiniki isiqiniseko sokuthi singaphili ngunaphakade ngaphandle kokuthi sizinikele njoba nethintile laphana fully sisarende kumbe sizinikele ngokupheleleyo ungafunda uChapter 26 lapha kaMateyu unithintile kakhulu kuverse 14 ukuthi omunye wabalichumi lambili okuthiwa nguJudas Iscariot wahamba kubadala ukuthi liza nginikane okusihlupha ukuthi ngingenza ulutho ngifuna ukuthi ngithole umvuzo ozaphela osuthisa mina ikanti ke ngisebenze isifundo esifunde ngaso kuleyani viki sibe sikhuluma ngokuthi lokho kwenzayo kwenze kuNkulunkulu kwangathi ukwenzela uNkulunkulu acha abantu into zabantu ziyaphela uma uthinta indaba yokuthi uJudas wathi eqeda ukuthengisa uJesu isiphetho sakhe ngokwala ukuzinikela wafa kunjani isiphetho uAkhan wakhandwa ngamatshe wafa so kulo mzila engiubonayo uSathane waxothezwa and finally uyakufa so ngizwisisa ukuthi isifo lesi ngaphandle ukuthi selatshwe vele siyakufa kusegodini yes ake sikhangela abanye abafayo uAnania loSafira yes uqinisile zibimhlo uyafa isiphetho sakhona singekele ukuqaphela lokho ungakhangela imisebenzi ngo5 iverse ngo1 usiya ku11
kuthiwa u-Ananiya loSafira babona uBarnabas enikelani iplazi lakhe angithi phela emsebenzini kuthiwa labo baphila esikhathini esasimangalisa lapho ibandla elalisima lithandana linakekelana umsebenzi uhamba abaningi bebhabhathizwa umoya oyingcwele bebona imisebenzi kamoya oyingcwele isenzakala akusibalele mhlo ithi lapho verse 1 indoda eyayithiwa nguAnaniya ilomkayo uSafira labo bathengisa isiqinti sabo wavumelana lomkakhe ukuthi afihle enye imali ibe ngeyabo ukwathi enye wayethula kubaapostoli uPetro wasesithi Ananiya kwenzeka kanjani ukuthi uSathane usegabhele inhliziyo yakho usuze uqamba amanga umoya oyingcwele wazigcinela ingxenye yemali oyizuzileyo ngesiqinti senu na kanti besingesisenu yini singakathengiswa njalo lapho sesithengisiwe imali bingaqondananga lani na kuyini okubangele ukuthi ukhumbule ukwenza into enje na kawuqambelanga umuntu amanga lawo kodwa uqambele uNkulunkulu uAnaniya wonela ukuwezwa lokho wachayeka phansi wafa bonke abezwa ngalesi senzakalo bangenwa yikwesaba okukhulu kwase kungena amajaha agoqela isidumbu sakhe amthwalela phandle ayamngcwaba ngemva kwamahora amathathu umkakhe laye wangena engazi okwakusekwenzakele uPetro wambuza wathi ake ungitshele yiyo yini le intengo eliyizuzileyo wena lo Ananiya esiqinti senu na wathi yebo yiyo intengo yaso uPetro wathi kuye lenzeni ukuthi livumelane ukulinga umoya wenkosi na lalela izisinde zamadoda ezisemnyango asengcwabe umkakho yikho bazakuthwala lawe khonokho wasakazeka phansi eduze kukaPetro wafa asengena amajaha yena esefile amthwala aphuma laye ayamngcwaba malungana lomkakhe verse 11 ibandla lonke lafikelwa yikwesaba okukhulu kanye labo bonke abezwayo ngalesi izehlakalo right nansi siphela mbuzo maphosa mfundisi Mlilo owayethume uAnaniya loSafira ukuthi banikele ngubani lokuthi banikela malini babefakelwe yini umgomo ukuthi sifuna imali engaka kwasukela kuye okwenza baba lomhawu kuyi sithe sathinta kakhulu ukuthi ezizinto ziphonga kube ngokuthi ngayimi laba abantu babona umoya ingcwele usuthela wabona uBarnabas wabona abantu labenikela bathi siyasala la emuva ngcono abantu abakwazi la sinjani lolutho indaba yonke yomnikelo kayiqale enhlizweni kayiqale kuNkulunkulu first ukwenza ufuna abantu bakubone yikho kwenza ukuthi nxa sekusile ekhanda lakho ukuthi kodwa sengizuzile imali wathi imfihlo kunye eceleni abakwazi vele ngithengise ngemalini ngaze intokhuze uNkulunkulu ufunda inhliziyo ufuna ukuthi and futhi nxa uyilala indaba leyo uthi wena uqambela amanga umoya onjani oyingcwele uPeter wayengatshela ukuthi uzuze emalini kodwa umoya oyingcwele uyakwazi so bathandekayo njana umbuzo ubuza akula umuntu oyebathumile kodwa ubone yabazifaka phakathi kohlupho basebekhulelwa yibugovu okwakubunzima kakhulu okwakukubi kakhulu ikuphi ukugodla imali kumbe ukuqamba amanga okuyimbangela kakhulu ukugodla imali esikuthintileyo sathi ngokugovu lomkhawu yikho lapho okubayehlelayo la bayazembela igoda ababuya futhi bawelekile so namhlanje lathi esikufundayo lapha ukuthi nxa umlimi esiqondisa singayenzi izinto ngembonani ukuthi bangibone kasikwenzeni kusuka enhlizweni ukuthi ngoba laba baqamba amanga bayavumelana uAnaniya loSafira bobabili ngezinye indlela yimuli leyi evumelana amanga ekugcineni kwesisikhathi siyavumelana mina lo mama amanga lawana ayasibulalisa uhlupho lusale luhlupha enye indaba ezimuli khonapho uthi livumelane asikambiso okungaka asilamagetsi ifiza ayikwani siyagulelwa uNkulunkulu uyazwisisa asiqapheleni izihlobo ubufuna ukuthini
Bengifuna ukuthi ngifunda isifundo esikhulu kusehlakalo lesi. Yes. Kuthiwa ibandla lesaba kakhulu. Yes. Ungayifunda ku Councils on Stewardship okhulunywa the sin of Ananias. Ithi khona ibandla lake lathembeka lesaba lahambisa izinto zonke kuNkulunkulu. But ngokuya kwesikhathi kwaphinda kwadeda abantu baqalisa futhi ukumtshontshela uNkulunkulu. Abe sesithi even ensukwini zokugcina. Yes. Isono sika Ananias lo Safira siyanda kakhulu. Kunjalo. Kithi emalungene ebandla. Abe sesithi ngesizathu sokuthi i-sentence, i-judgment, ukwahlulela kakubuyi khonapho khona. Sesi-relax. Yes. So kukangaki sisidla imali kaNkulunkulu ngoba ugovu siyihawukela ukuthi hayi ngabe sengikhava lokho kwami. Le ngase ngiyithatha ngithi kodwa izulu lithini ngoba ku-Ananias hlala Ananias lo Safira bafele esonweni. So ngibese ngibuyisa kithi ukuthi kuthi ukuthi sizigebhela igodi kancane and eventually siza kufa ngaphandle ukuthi simlayela uNkulunkulu. Bese ngifunda ukuthi i-punishment le ngicabanga ukuthi ibandla lesaba lacabanga ukuthi uNkulunkulu lokho. Kodwa mina ngizwisisa ukuthi kwakuyamemetheka into le yokudelela uNkulunkulu ekwenza uNkulunkulu engane ulingana lathi ukuthi asingampromisa singagcwalisi. Siningi izinto esesizithembisile. Mhlanga uJehova yena lo wasendulo nguye lokho ekhona manje. Into ayinyanye ikhuza lakhathesi lokho ekhuza. Ubuthini mapho? Ngamafitshane lakathesi isono amanga memetheka masinyane. Lakathesi isono silokho simemetheka kodwa uThixo siyambonga ngomoya ingcwele. Yikho lethe lesisifundo ukuthi mhlawumbe umaphosa lomaforo bangatshintsha lezi muli zabo ziphile ngcono. Yes. Right. Asikhangeleni lapha. Kuyabe kungaphelelanga ukuthi sitshile ngindaba le. Sesibabaze umhawu kangaka. Kanti uyanqobeka yini? Uyanqobeka yini? Yes, singawunqoba njani umhawu? Siza kucela usibambele u10 uKorinte wakuqala ngo10 iverse ngo13. Siemphasize lokho. Indaba yomhawu indaba yenhliziyo. Indaba yokuziphakamisa. Indaba yokuzibona wena ungcono. Konke lezi zono lezi zisenhliziyweni. Zichiyene lezono zokwenza. Okunjengokuqamba amanga, ukufeba, ukutshontsha, ukwephulwa kwesabatha lokukhonza izithombe. Lesi ke sisenhliziyweni. Akulo sibonayo sibonwa nguJehova. Lawo nguye ngabasazi. Siyanqobeka yini? Lisibalele ivesi le. 1 Corinthians 10 ivesi ngo13. Yes. Akulazilingo ezilehleleyo ngaphandle kokujwayelekileyo ebantwini. Alright. Njalo uNkulunkulu uthembekile akayikuvumela ukuba lilingwe ngokwedlula lokho elingakumela. Kodwa lapho lilingwa uzalinika indlela yokuphunyuka ukuze limelane lakho. Litholani kuvesi le okunqobeni isono? Nxa sikhangele umumo lengozi yomhawu. Yes. Sesikhulume kaningi sakuphinda phinda ukuthi ukufa. Yes. Yes. Ukuze sinqobe njalo lokho sifundo sidinga ubana singanqoba kanjani. Silayinisele lapha esifundeni sethu amanyathelo angasincedisa ubana sinqobe. Inyathelo lokuqala ethi engqondweni zakho. Yes. Ohlunqume ukuthi ngizayikhonza inkosi yami. Ngiphinde ngeyame kuye idependence ngeyame kuye ngithembele kuye kuzo zonke izinto mina kunye lemuli yami. NjengoJoshua thina na khethani lamhlanje liza kumkhonza kodwa mina le ndlu yami ngizayikhonza yini inkosi. Okwesibili kumbe khonapho kwakuqala. Alright. Sinanzelele ingozi enye ecina sibe lobugovu lobo yikuthi into ethintile yikufuna ukuzethemba ukungeyami kuJehova. Isikhathi zonke asifundeni to depend kuNkulunkulu. Bengithi ngufithizele khona lokho ungekela ukudependa kuNkulunkulu anti usunguNkulunkulu lawo yikho ususidla okabani okaNkulunkulu usuthatha loba ngokukabani akusela ama-boundary. Yes. Othumapho sasinika kwesibili lokho sasinika kwesithathu. Kunjalo.
Alright. Okwesibili lapha sinanzelela ukuthi uJesu wachitha amathuba akhe esemthandazweni. Khona ukuyana kuyasithungamelela futhi ukuthi even esefundisa abafundi umthandazo. Lakathi umthandazo lwana siuthi umthandazo kaJesu. Kodwa ngumthandazo kumele fundisane nsuku zonke ukuthi umlimi asithungamelele singangeni ekulingweni ngizabonga ukuhlephuna lokukamisa umhlanga loba kungasoze ngikuthathe konke indaba nansi ukuthi ngichitha amathuba anganani ngifunda iBhayibheli kodwa iWhatsApp yami elasticini yami ngayibona khonapho kodwa iBhayibheli ngoba akula muntu ozangimonitha ukuthi ngilikhangele elasticini yami eBhayibheli kunini njengombukeli ngiba le challenge amathuba omthandazo iBhayibheli kuthiwa uJesu wayechitha ubusuku bonke njani esemthandazweni yikho kuphela lapho esinganqoba khona isono somhawu uzwanini izono zonke lezi zinyongavu bangaki abathi Jehova ngicela ungisize mina ngilomhawu umtshela uJehova akwelaphe umhawu asambeni kuJehova simtshele okusikhathaza loba usokukhona okuhawukelayo umtshele emlimi nsiza nginqobe lapha siyabonga okunye sikulethelwe lapha okufanele sikwenze inyathelo lesithathu ukufunda umbhalo ungafunda uMahubo ngo119 ivesi ngo11 ithi ilizwi lakho sengilifihlile elizweni ukuze ngingakoneli ukuze ngingakoneli so kumele sifile sigcwalise ingqondo zethu lenhliziyo zethu ngaleli lizwi nxa sihamba siyacabanga siyameditate ngalo nxa sipheka sisebenza sisenzani ilizwi likaNkulunkulu sigcwaliswe ngalo ende sizanqoba uyakwazi ukuthi uJesu indaba ye wilderness temptation anti ithi uJesu wanqoba njani ngelizwi kunjani impendulo ayinika isithayi ukuthi kulotshiwe yiyo yodwa indlela amaKristu azanqoba ngayo ukuthi uJesu nxa wanqoba ngelizwi lathi sifanele ukustudy umbhalo sinqobe thus says the Lord ngithe ngifunda uCouncils on Stewardship akhuluma khona ngokunqoba uthi ku page 210 uthi the word is neglected in these last days abantu bayala ukufunda ilizwi ngiya ku point kamaphosa ukuthi uthe elasticini ekufundeni umbhalo inini so ithi iBhayibheli libe kwekatshana ngamaKristu okumele ukuthi anqobe isono anqobe ubugovu bagcwalise inhliziyo zabo ngelizwi abe sesithi okulandelayo yi-disaster and defeat siyabonga singayekela ukuba lilizwi siyanqotshwa yikho kuthona so izono zonke lezi zibangelwa yikungabali ilizwi usefithizele bakithi asikeni sikhuthalele ilizwi sibale ilizwi likaNkulunkulu njalo sikhuleke ngicela ukuthi into okunye mafoni ukuthi sifuna ukwenza lo ukuthi indaba yokufunda ilizwi lokuthandaza ayibuyi natural ungayifunda futhi kuma snares of Satan with great controversy kuthiwa uSathani injongo yakhe ayiyodwa layo yokuthi amaKristu angathandazi futhi angafundi ilizwi khonapho uyasilinda so sifanele ukudependa kakhulu seyame kuNkulunkulu sizuza amandla uJesu amandla anqoba ngayo amandla azuzayo ukuthandaza ukufunda ilizwi azavela kuNkulunkulu yiwe siwadingayo ensukwini zokugcina mfundisi ukuthatha ke ngesekelela lokho abakutshoyo nxa ukhangela incwadi kaLuka ngo18 isukela evesini ka1 sevesini lika8 lapha kulomfanekiso womfelokazi wahamba njalo engadinwa ivesi ka7 ithi yena uNkulunkulu kayikubalwela abakhethiweyo bakhe yini abakhalayo kuye emini lebusuku na uza kuphuza ukubasiza na lo ngumbuzo oziphendulayo uyaveza ukuthi ukukhuleka kasikho kwekuseni emini kuphela kodwa emini lebusuku into engiyibala livesi ngezwe ukuthi qhwi engqondo zami tha ngiyayibonela sebusuku uma forese testimony isikhathi sokuthi sizuza amandla madoda kayenza ukubalwela yini abakhuleka kwenini emini lebusuku ngeyindlela
ukunqoba uyakuzuza as long as uhleze emadolweni noNkulunkulu emini lobusuku. Kule ncwadi engiyithanda kuMoya wesiprofeti ethi yena kasivikelekanga okosuku olulodwa. Kasivikelekanga okwehole lilodwa ngaphandle siphile ngomthandazo. Bakithi siyabonga, ngiyakhuthaza kulabantu abababhiza abazali ikakhulu omama ke nilibale ilizwi. Asibaleni ilizwi, ungaqini ngokupheka, ngokuwatsha, unakekela abantwana, uncedise homework. Ukhohlwa ukuthi kumele kubalwe ilizwi, uzakhula lawe. Bobaba sibancediseni omama kukhulu kubalwe ilizwi, kuzasenzela kahle. Ngizakucela lapha ngiqalise kuwe mfundisi Mlilo, sibuye lapha sigoqeni isifundo sethu amazwi akho okugcina. Uthe omama asibalelizwi, la ngizathi bantu abatsha singaphili ngama social media la kuphela, ngasibaleni ilizwi sivikeleke, sisuthiseke yilokho esilakho. Yes, lo. Asidinge namandla kuNkulunkulu awokuthandaza. Kasisarrendenini ngokuphelela. Inhliziyo zethu ezoniwe ngumhawu kangaka. uNkulunkulu uzaselapha. Isifundo siyaveza ukuthi ukungayisi ngokuphelela inhliziyo kuNkulunkulu ultimately kuzakwenza sife, sizalahlwa. So asizenzeleni favor ngokuya kuJesu simtshele lokho esiyikho khona abese sinqobela. Bathandekayo, asambeni siyefunda sizwisise uNkulunkulu akuloyisayo. Ubale ibhuku Patriarchs and Prophets ipage ngu496 liza kusisiza ukusichazela ukuthi ama experiences abanye abakhathazwa yibugovu lobo kwakubangelwa yikuyini, singanqoba ngayiphi indlela. Asinanzeleleni okusikhathazayo. Umlimo lomusa akasinikeza amandla okunqoba, sincedisane, sithandane, ufisele omunye okuhle, ukhulume okuhle, ethenga imoto yakhe umtshele amagama amahle, kuza kuncedisa ukuthi ulwe ngobugovu. Maphosa sinikeze amazwi akho okugcina ubususikhulekela. Isaiah 55 verse ngelika 6 uthi yena dingani inkosi iseselo kufunyana, likhuleke kuyo iseseduze. So ngamafitshane singayidingi inkosi. Uzowaveza lapha ngitsho la kuTimothy wakuqala chapter 6 verse 10 lapha ukuthi okubangela ububi yikufisa ukuba le mali eningi kakhulu. Ukuba le mali ayisilocala, kuhle ukuba le mali, kodwa indlela oyidinga ngayo kayibe indlela iselizwini likaMlimo. Uyakuzibona maforo lingavuka ekuseni lingakhulekanga kumbe lapho nguphuma. Yabe lifana lo muntu ohambe emasimini engela khuba lokuyahlakula. Asikhuleke nini so nesisifundo sesigqiba siyakhuleka. Baba wethu osezulwini siyabonga ngendlela ekhethekileyo ukuthi sifunde sona lesi sifundo esikukhulekelayo ukuthi i-challenge isale kithi, umhawu ufe, siphile ngokwentando yakho. Ngenxa yokuthi isifundo lesi esisifundile sicela kwangathi singamemetheka senza okuhle ekupheleni kwesikhathi sisindiswe ngegama likaJesu. Amen. Amen.